Kao što je u staroj priči usred zlatnog dvorca bila zlatna odaja, a u odaji zlatan kovčeg, a u kovčegu zlatna jabuka, tako je zeleno srce Srbije Šumadija, a srce je Šumadije, sa 3 su mu strane na straži rudnički crnovrški ogranci, a sa 4. se otvara na Velikomoravsku ravan, ovaj Kragujevac. Još mu ni 5 punih nije vekova od prva pisana pomena, a pre nego ga ovakvog sveg u žurbi zateknemo, pre ove privredne, političke, kulturne, obrazovne i administrativne kucavice Šumadije, Pomoravlja i dela Sandžaka, Kragujevac je neznatno tursko selo, pa trg, austrijski Šanac, stolica srpske kneževine, biće sav crveni radnički, a jedno mu se sudbinsko pravilo stalno ponavljalo. U potonjem su mu ratu nove rane rasle ravno iz još nezaraslih, iz prethodnog. Sve tako do najveće i najdublje, što će da zadesi grad onog 21. oktobra 1941. zbog kojeg će jedan Jean-Paul Sartre da kaže: kad god neko pomene Jugoslaviju, setim se Kragujevca. Taj nam i ovaj Kragujevac sad samo jednim evo prizorom otkriva svoj i budući i prošli vek. Od onih je mesta čijem se izazovu ne odupiru nepresahli doseljenici. Uskoro će mu 100.000 stanovnik. A od 100 Kragujevčana, prebrojala je statistika, 34 je ovde rođeno, 66 je došljaka, pa ga svi združeni i smešani na jednom učine i novim i starim, zbog čega bi neko sklon šali mogao da rekne gde je sad ovo odista pravcati grad, automobilska je prestonica zemlje, ali mu još uvek iz auspuha viri i maličko praziluka. Da li ga je toliko star već zaboravio, ili ga tako mlad nije ni stigao da upamti, tek Kragujevac sada, kad počinjemo, kako je po redu u njemu bivalo, neće znati svoje prvo pravo ime. U ovom turskom rukopisu, tap defteru Smederevskog Sandžakata za 1476. i 77. godinu, prvi se put pominje, a ime mu se u onovremenim zapisima javlja i kao Karagovindža, i Karađofra, i Karagufđa, Karagujevđa. To su još vremena o kojima je u istoriji više tamnog od rasvetljenog i mnogo će vode malecnom lepenicom da oteče do današnjeg grada nazvanog po ptici Kraguju. Bile su ga pune šumadijske šume. A dok smo kraj uskog korita, da još kažemo kako su i ovde pre 2 i 300 godina reke bile znatno bogatije vodom. Na lepenici su bile velike vodenice, a u dublje pritoke brojale su se i sada neprimetni ovdašnji potoci. Sušički, Erdoglijski, Divostinjski, Drački i Drenovački. Obilazimo mi evo Kragujevac, a kad smo se prisjetili onog starog poslovičnog poređenja što za nekog veli da obilazi kao kiša oko Kragujevca, i kad smo pogledali u meteorološke brojke, ispostavilo se da ni starim mudrostima ne treba uvek verovati, jer Kragujevac je sa 645 mm padavina godišnje podosta kišovitiji od Skoplja, na primjer, od Novog Sada, Subotice, Šapca, Niša, Leskovca, Štipa, Bitolja i poviše još gradova. Dok mi o rekama i kišama, po istorijskom je redu ovde još turski zeman. Od njega, od svih minareta, turbeta, hanova, karavansaraja, mehana i ćepenaka, sada je samo ova stara slika od 1860. godine i na njoj upravo ostatak džamije pre nego bude sva srušena. Na sledećoj je slici sledeća sila i vlast. Od Požarevačkog 1718. do Beogradskog mira 1739. Ovde je Austrija. Umesto od Kadije i Muselima, nameti su i nevolje sada od Provizora i Išpana, a opasan je dubokim jarkom, punim vode i debelim koljem. Grad se pod novom upravom beleži kao Šanac Kragujevac. Smenjuju se vojne i vojske, od nekadanjeg Kragujevca nema ni kamena. I mi vam sad o starim vremenima, znatno poznijim izgledom grada, prenosimo šta je i kako je bilo. Kako su ovi krajevi, dok su po njima bili austrijsko-turski ratovi, postali prazna pustinja o kojoj u jednom dokumentu piše da se Kragujevačka nahija sastoji od 160 opustelih i 38 naseljenih mesta sa 149 glava.
O tim će vremenima letopisci da zabeleže gde se ovde nije mogao čuti pevac ni videti dim za 100 godina. A nova će nevolja 1739. Kad Turska ponovo smeni Austriju i Kragujevcu ostane po zlu znan Muselim Kučukalija, ona iz narodne pesme Dahija Beogradski. Tako su Kasaba Kragujevac i kraj oko njega ratište pa zgarište naizmenično. Sve što se dešava samo su seče, zulumi i kuluci. A od sveg ostalog tadanjeg života do jednog smo podatka došli. Bila je, zabeleženo je, u mestu nedugo i nekakva škola sa učiteljem, o kojem je prilikom jednog pregleda upisana ocena vesma slabo čitajet, treba da se obuča vajet. A iz tog će balkanskog nevidboga, ravnu u žižu srpske istorije, Kragujevac da stupi 1815. odnosno 18. godine. 1815. U Takovu je na čelu drugog ustanka Miloš Obrenović, onaj sav od ljudskih i političkih suprotnosti sazdan. Sluga u drugih i ustanik i opozicioner Karađorđev, turski oberknez i gušitelj Hadži Prodanove bune, pobednik nad sultanovim askerima kod Paleža i Požarevca na Ljubiću i Dublju, a potom sultanu odan knez, i ova čalma na glavi trebalo je da to pokaže, samovoljni vladar protiv kojeg će se dizati bune, emigrant i povratnik na presto. 1818. Iz rudničkog se oceta Crnuće Miloš premješta kancelariju u Kragujevac i grad postaje državna stolica. Stari nam crtež kazuje gde je već podignut dvorski krug. Tu su Knežev, Kneginjin i Amidžin konak sa pomoćnim zdanjima. Odavde se upravljalo zemljom, ovde su primani carski izaslanici i drugi uvaženici, a bila je tu kraj dvora i jedna suva kruška, o koju su vešani osuđenici. Od svega što je činilo dvor i od vremena kada se pevalo Beograde uzalud ti hvala kad je tebi Kragujevac glava, evo su sada preostali bunar i Amidžin konak. Amidža je Milošu bliski vojvoda Sima Milosavljević, sa čijim će sinom Vulom, učitelj krasnopisa i crtanja Kragujevačke gimnazije Đura Jakšić, da se pošali kroz onu znanu pesmu Jedanput ide stari Amidža. Od Amidžina konaka do Amidžine kuće nije nam mnogo hoda, a potom ćemo na časak i do komšijskog konaka kneza Dene, da nam dva zdanja prikažu kako su 30. godina prošlog stoleća izgledale najimućnije kuće u gradu, o kojima je od istoričara Kragujevca Dragoljuba Bakića zapisano. Spavalo se na podu zastrtom ponjavama, ponekad bez dušeka i bez slamnjača. Od stolica bile su tronoške. Jelo se iz sinija drvenim kašikama sa sofre uz koju se sedelo sa vijenih nogu. To je taj prošlovekovni Kragujevac, iz kojeg kneževinom vlada jedan pre nepismen nego pismen knez, koji će istodobno da spaljuje knjige i da otvori štampariju i biblioteku, a mnogi će se događaj što je odlučivao sudbinu zemlje odigrati u porti ove Miloševe crkve. Ovde će biti usvojeni Sretenjski 1835. i Ustav od 1869. godine. Ovde je 876. objavljen Turskoj rat i ovde je 878. proklamovana nezavisnost Srbije. Tada će Kragujevac da bude boravište i mnogih učenih došljaka, čije će prosvetiteljstvo, prepleteno sa zatečenom prostotom, da ostavi niz dogodovština iz vremena kada se prvim koracima izlazilo iz otomanstva. O po kojoj od njih mi ćemo rečju, dok su nam na slici ovi današnji Kragujevčani i njihov današnji grad. Dok oni u svoje fabrike i na svoje fakultete, evo šta će se desiti malo previđenom Vuku Karadžiću kad je bilo vreme njihovih pradedova. Doći će Vuk na dvor da pouči kneza čitanju i pisanju, ali će knezu okolina poplašena od znanja učitelja da predstavi kao austrijskog čoveka, a pismenost kao nepotrebnu besposlicu. I Vuk će od nastale nevolje morati da ode iz grada. Ili, to sada pre liči na domišljansku anegdotu nego na zbilju, ono što će se desiti začetniku muzičke umetnosti došljaku iz Sombora, Josifu Šlezingeru. Pozvaće ga knez i zamerit će mu što na koncertu neki muzikanti ne sviraju stalno, već jedni rade, drugi se odmaraju. Kada dirigent objasni da je to po partituri, vladar će da naredi da se tako nadalje ne može, jer su svi jednako plaćeni. I svi će onda jednako i da sviraju.
U sljedećim Šlezingerovim komadima svi instrumenti do doboša i bubnja nisu prestajali od uvertire do finala. Ali tih godina, samo od 1833. do 38. obogatit će se Kragujevac tolikim znamenjima koliko ih sva Srbija nekoliko prethodnih vekova nije smogla da stekne. Iz Beograda ovamo prelazi velika škola, a kad je nedavno Kragujevac proslavljao jubilej gimnazije, nije se stiglo ni pobrojati ko je sve još od znanih i značajnih pre ove mladeži izišao iz klupa ove škole, uz Svetozara Markovića, Radoja Domanovića, Vojvoda, Radomira Putnika i Živojina Mišića, Triše Kaclerovića, Stevana Jakovljevića, Đorđa Jovanovića, Peđe Milosavljevića i tolikih još umetnika, akademika, diplomata, vojskovođa. U posljednjem ratu i revoluciji iz ove gimnazije više od 100 prvoboraca i 17 narodnih heroja, a u crnom popisu oktobarskih žrtava 300 đaka i 18 profesora. Sa školom iz Beograda je u Kragujevac i štamparija, a uz etiku i sovjete zdravog razuma Dositeja Obradovića u njoj je odštampano još 16 knjiga. Oglašavano je da može da štampa i na bugarskom, engleskom, vlaškom, grčkom, arapskom, turskom i hebrejskom jeziku. Iz te je tipografije i prvi list tadanje kneževine, Novine srpske Dimitrija Davidovića. Za prvim knjigama i prvim listom u Kragujevcu je i prvi teatar. Predstave su za dvor, a piše ih ili prevodi putnik i putopisac Joakim Vujić, po kojem je ime današnjem pozorištu. I prva je apoteka iz tog vremena, a pored mesnih hođa, berbera i vračara naći će se prvi stalni i stvarni lekar, Austrijanac, zarobljen kao turski vojnik, a zbog potrebe i dobra ponašanja pokršten u Đoku Novakovića. Obilazeći tako i pominjući što smo saznali i koliko stižemo, evo nas put dovodi do preteče prvog sadanjeg znamenja grada, zavoda Crvena zastava. Na slici je, a potom ćemo i do zdanja, Kragujevačka topolivnica. Prvo industrijsko preduzeće u Srbiji. Podignuta prvo u Beogradu, pa preseljena u Kragujevac. Temelj joj je osvećen 1850. Prvi je top iz nje već oktobra, kao po usudu, svi crveni datumi Kragujevca su oktobarski. 1853. A o tom danu beleška je onovremenika. Njegova svetlost gospodari, sva njegova svita obraduje se ovim sretnim izlaskom. Zvuk iz 11 topova oglasio je i Srbiji odavno očekivan uspešnost i radost u ovome trudu. Od gospodara kneza do najmanjeg u Kragujevcu sve je veselo bilo. Sa topovima i razna su druga oružja i radilice iz ove već 120 godina fabrike. A ovdje se možda valja i prisjetiti da će tek 3 decenije nakon prvih kragujevačkih topova na Pou, u jednom malom Torinu, vojnik Anjeli da zakopa temelje Fijata. Mnoge će ova fabrika da ishrani i sahrani. Već 1856. i prvi je štrajk u njoj. Oko 3.500 radnika poginuće u Prvom i Drugom svjetskom ratu. 7 će biti narodni heroji. Tako je nad ovim delom Balkana tek bio zašao osmanlijski polumesec, a istorijske neumitnosti već su zakoračile u dojučerašnju zabit. Prva fabrika i prvi radnici svim srcem prihvataju misao prvog socijaliste i internacionaliste Balkana Svetozara Markovića.
Novembra 1873. on u Kragujevcu pokreće list Javnost, čije će opredeljenje da saopšti prvim redovima uvodnika. Izneti na javnost sve što narod tišti u izvesnom trenutku, što treba da se odmah bez odlaganja reši, i pokazati kako to valja rešiti u korist narodnu, to je zadatak novina. Svetozar Marković će ubrzo u Požarevačku robijašnicu, a zažežena crvena iskra oglašavaće se decenijama starim Kragujevcem. Mada politički protivnik, liberal Živan Živanović, daće tad valjda najverniju ocenu Markovićeva uticaja. U njegovoj ličnosti beše za mnoge predstavnike ondašnje omladine ovaploćeno nešto novo, tajanstveno, veliko. On beše neka vrsta mesije koja dolazi da preobrazi svet. Prilike su mu išle na ruku, i to ne u Beogradu, već u Kragujevcu. A ovim ulicama, 15. februara 1876. prošle su prve demonstracije u istoriji radničke klase Srbije. Po velikoj crvenoj zastavi sa ispisanom rečju samouprava, koju su gradom uz Marseljezu proneli Markovićevi sledbenici, nakon što su na izborima dobili većinu u opštinskoj upravi, događaj će biti nazvan Crveni barjak. Crven je tako Kragujevac, a svoje radeničko srce otvorit će svetu i kada bude iskazao podršku Ilindenskom ustanku. I kada uoči prve ruske buržoasko-demokratske revolucije uputi pozdrav. Revolucija znači brzi napredak i mi od sveg srca želimo namučenom ruskom narodu da revolucijom sruši carizam. I kada protestuje kod carske vlade zbog hapšenja Maksima Gorkog. I kada kao odgovor na teror namesnika Cuvaja pozove 200 hrvatskih studenata iz Zagreba, Beča, Graca i Pešte. U tom će Kragujevcu 903. da bude izabran dr. Mihajlo Ilić, prvi socijalistički poslanik u srpskom parlamentu. Iz tog su Kragujevca i ovi prizori. 1908. Aneksija Bosne i Hercegovine. Streljačka družina, osnovana još 882. dan danji znana po rekorderima i reprezentativcima, okuplja dobrovoljce. Među njima su i Kragujevčanke s puškom. A kada nedugo zatim, 1914. u Sarajevu padne Ferdinand, istražitelji će kod atentatora da nađu bombe izrađene u Kragujevcu. U ratu, koji će potom, veliki deo drame odabraće za pozornicu Kragujevac. Palima od 14. do 18. i prethodnicima iz 804., 15. i 912. ova je Augustinčićev spomenik u gradu, iz kojeg će na početku rata vrhovna komanda da rukovodi pobedama na Ceru i Kolubari i po kojem će pod okupacijom da izrastu vešala pa da oslobođenje dočeka bezmalo bez 7 stanovnika. Neko je od njih i sada ovde, na ovom vojničkom groblju, oko čudnog spomenika. Lav je austrijski simbol, a ćirilski zapis veli zahvalna otadžbina 1914. do 18. Po nekim kazivanjima tu je sahranjen neprijateljski oficir, a Kragujevčani su nakon rata skinuli natpis, možda je to ova ploča što smo je našli u Travuljini, i upisali svoj. Pa je tako ovo beleg dvema suprotnim vojskama združenim u pogibiji, kao što su i oko spomenika skupno sahranjeni ranjenici, tifusari i zarobljenici s obeju strana. I ova je grobnica iz istog rata, samo je priča o njoj drugačija. O internacionalizmu je i slovenskoj solidarnosti. Na spomeniku su imena 44 Slovaka iz Trenčinskog kraja, a iz 71. austrijske regimente, koji su 18. odbili da ratuju protiv braće, podigli pobunu, pala je krv, a kada su nadmoćniji pobedili, pobunjeni su Slovaci ovde streljani. Danas su Kragujevac i Trenčin pobratimljeni gradovi, a pravilo je da kada dolaze gosti iz Čehoslovačke, u delegaciji budu 44 člana. Nisu ni ratovi do veka, proći će i Prvi svetski, a Kragujevac, gde je stao, otud nastavlja. Opet crven. Na opštinskim izborima 1920. pobeđuju komunisti. Crvenu partijsku zastavu iz tih dana našli smo i snimili u Sremskoj Mitrovici, u muzeju Robija škola revolucionara.
Oni koji o ovom više znaju tvrde da je to ne samo najstarija, već i jedina predratna sačuvana zastava partije. Doći će i obznana, a Kragujevac ne sustaje. Štrajk je za štrajkom u gradu. Za štrajkovima otpuštanja i hapšenja. Prvomajski izletnici pevaju: Srpi čekić čelični, daju hleba pšenični. Šumadija naša dika, puna boljševika. Pored fabrika, partija je čvrsto i u Abraševiću, Fudbalskom radničkom i u Streljačkom savezu. Avgust 35. Prvi broj Svetlosti poziva na stvaranje Narodnog fronta. Parole su demokratske i antifašističke. Organizator je mesna partijska organizacija. Zabeleženo je da je na zboru Narodnog fronta bilo 45.000 ljudi. Mnogi su došli iz raznih mesta Srbije. A potom će na zemlju i na Kragujevac 41. Grad pada 11. aprila. 12. jula je odluka formirati odred. Ubrzo u njemu je oko 1000 boraca. O prvim akcijama u gradu i okolini saslušat ćemo skupa sa ovim ekskurzantima iz Omiša. U gimnaziji smo u učionici 8. B. Iz njega je 31 đak u revoluciju, oni što su već decembra u Rudom, prva proleterska. A onda priča dolazi, to evo kažu i lica malih gostiju, do onog bezumnog, besprimernog, nadzverskog 21. oktobra, kada je umro Kragujevac. Tako se u jednom danu 7000 puta nad ovim Šumaricama ugasilo sunce. O kragujevačkom su pokolju već 1000 stranica dokumenata, sećanja, spisateljske proze i stihova, a mi se opredeljujemo da ponovimo deo redaka iz ovih radničkih i đačkih knjižica sa fotografija i kutija od cigareta, gde su na tren pred smrt ubijeni upisali posljednje reči. Srca moja i duše moje, Miro, poljubi decu umjesto mene. Slušajte mamu, deco, i čuvajte se. Zbogom za navek. Ljubi sve vas, vaš tata Laza. 21.10.1941. Dragi tata, mama, poz posljednji put, Ljubiša. Deco, osvetite oca, Steva. Cveto, s Bogom, čuvaj decu. Meni je teško, mnogo je zima i gladan sam, udario sam se pa me boli. Ja ću doći, ali ne znam kada. Samo pazi na decu. Viktor. Kažite drugovima da se bore do pobede. Ja ginem, ali oni neka pobiju gadove. Živela K.P.J. Zbogom, dragi moji, nevino strada, vaš zauvek Andra. Zbogom, Mico, ja danas pogiboh.
Zbogom srce, posljednja mi misao na tebe. Budi sretna, sine, i bez mene. Zbogom, Radisav. Mila Ružice, oprosti sve na posljednjem času. Evo ti 850 dinara. Tvoj Boža. Čuvaj decu. Posljednja reč, Bora. Amanet, nemoj decu da ostaviš. Koso i deco, ja odo u smrt, čis i nevin. Oprostite mi ako sam u životu uvredio koga i bio surov. Ovo pišem na 5 minuta pred smrt. Poz sve i poljubi sve moje. Majci piši sve. U ime sveg što vi je najmilije, tražim osvetu. I evo, prohodao je ponovo Kragujevac. 21. oktobra 41. streljan, 21. oktobra 44. oslobođen. Produžio se život. Sa preživelima, sa decom onih koji nema, sa posle rođenima i doseljenima, mi ćemo opet do fabrike iz koje smo tamo oko sredine priče, kada su u njoj bili prvi top i prvi štrajk. Crvena zastava. Dok konvejer nestaje, da podsjetimo. Fabrika 3 puta od početka. Prvi put pred prvi top. Drugi, kada je 918. pošto su je okupatori razneli mašine po Sofiji, Carigradu, Beču, Pešti, počinjala kao da je pre toga nije ni bilo. Treći put, 45. Srušene hale, pretopljen krov, preostalo samo nekoliko mašina, a 650 majstora od kuća donosi sakriven alat. Ali dok smo bili ovde, ljudi su manje o prošlom. Kroz razgovor i brige preturali su, kao i danas i sutra, o amandmanskoj organizaciji, kreditnoj politici, rokovima isporuke o kreditima, carini, kooperaciji, kamatama, lageru, raspodeli i svemu sličnom i ostalom što je na tekućem redu zemlje. A mi bismo, dok ovi automobili kreću u svet, da prenesemo još koju vest iz fabrike. Zastava je po broju vozila pretekla holandski DAF. Uskoro biće i ispred švedskog Volvoa. Francuska je unapred otkupila 10.000 vozila iz Kragujevca. U Bogoti su taksisti odlučili da ubuduće voze samo zastave. I još, u ovdašnjim su planovima za sutra godišnje serije od po 400.000 automobila. Idu automobili. Ide Kragujevac. Kad smo snimali, bila je subota. Šumadija se stala kititi jesenjim zlatnim znacima. A sutradan, kao da se sav Kragujevac dao na ženidbe i udadbe.
Sebi na radost, a našoj priči za kraj, odlazili su svatovi. Posle se u Zdravicama čulo kako će unučad da živi po 100 i više godina. A Kragujevac, evo, kao da im je već spremio mala sutrašnja gnezda.